Good morning. Ngasigi thangju numit ko thangju numit ki card ki message minarse. Ado offline consultations Monday dagi yeng baya gani ko haidi ay 10 15 20 days kumba lai gani Manipur ta. Ado duna haidi keno to giba sales ki so adu Monday dagi la aga lobi baya gani ko haidi sales ki aina November tha da sales ama tawjagibdo adugi advance pirakhiba khotkiba leiragadi adugi bracelet to pick up tawba yarani ko store da la aga adum lobi ba yarani aduga amana offline consultation la aga yengba khotpa khudong chaba so kaisu dum leigani ko ado card ki message minarase hamba aduga timing afaba sa pe yengase ko ado thangja numise tawba ya base ko na cleansing kai ka tawba khotpa dum ba mayam do tawbiro ko ado thangja gi number hairagadi 93 leire aduga kala dana aina sum toina dum haijai ko kala sina amuba natraga maikhen machugumba kaigumba dumaina sina bibe ko ado sidagi card ohum ko tang thoge ko card number 1 card number 2 card number 3 ko ahamba ni shuba ahum suba ko ahamba se consider ani shuba consider traga ahum suba consider ma khan birase ko ahamba khan banga gi oine lai se sida lai so ko yam shinana lai bagi type to naiter ko lovers card kumba lai ko lovers card singa sai imung manung oiro partner ga ai ga yam nu shinana lai ba khotpa dumai taroga lai bu understanding ga loina na ko dumai na kumba lai ba pesang sa kai gi matang do so haidi lan chang ba khotpa dumai na oina oi ko aduga number 2 su chama na hai tare ko happy family oi bagi hai tare ko dumai na card ma lai ko imung manung nushi chana lai ba khotpa dumai lai rege aduga cups ki energy sam lak pani na sida oija oithak adumba adu phangba oina oi ko aduga number 3 ko number 3 sina haidi lotion ba oina oi bado hai tare ko lotion ba haragadi problems harasne ko ingon nungai taba khotaba mayam do loina lotion ba khochan ba dumai tawraga dumbagi mong da lai ko sisina ko card ki message lere ko timing sina yuki pung 3 ka minute tara dagina 9 makhai phong lere adagi 13 ka minute 8 daina 3 ga minute 9 phong lere ko adagi pung 3 ka minute 13 daina 3 ka minute 9 phong lere adagi 3 ka minute nifu 9 dagina nungnang ni ko sa 12 ka minute yang kai phong lere du nongalam dagina 3 ka minute 13 daina 5 ga minute yang kai ma thoi phong lere ko sisina ko yi ngasi gi oina for timing ko adu sida lere ko yi daily card message है मैम थैंक यू